Sad ću vam malo, poštovanje, da dočaram kako izgleda cesta kad se dolazi, znači od bolnice idete jednom neuređenom cestom, bez, ovdje nemate nikakve oznake, vodite računa. Ovdje imate suženje, kao što vidite moram sačekati jer je neki šak tu na putu i tako dalje. Gospodine Jeriniću, prvi dan, molim vas da ovo riješite. Da se vi zovete Boris ili Slavko? Evo, znači ovo je ta cesta, znači prema bolnici, izlazite na drugu cestu i sad ovdje nema nigdje znaka da je ovdje bolnica. Ko se snađe, gledajte uglavnom prema zgradi i tako bi trebalo da se orijentišete. Preko puta je znači novi tržni centar koji se pravi i kao što možete vidjeti nigdje ne postoji oznaka da imate skretanje za bolnicu. A da smo prijatno svima.